Kaya sikbaya DNL with president kala COVID we convener kala aji hili rajang dak laya angkul we kathana wing kala ako ka sadak laiping aji coronavirus da itum December we na kasana jang kasala shape naira ka itum na shamaman da ara itum wing leli unjang jang kat hair ko chen ishi tangulilla thara exact figure of the to Zangai Manipur la Shaka Tungape Gainija. Jena Atham issue with speaker Kanina introduction COVID with Madamila Matalagan and Zek Mere, color social stigma, discrimination with Madamila Zek Mere. Arriva in a Katioga highlight Iwi topic about infection prevention and control the Jinjang. He could have the prevents her color controls her topic he COVID result that the overlap size jang ka thalala 100 ultimately it on sagig ji he shown it jang tada who is at risk kiba my risk li jang the like everyone mi akana hopo ga hai hiwa itum na adang speaker akana hangai da akamor natang amik he control matha da masa ka tong ga itumi risk. Everyone is at risk, yeah. Then main itum infection and protection control we he kari hada nakla the protect sakawai kala doctor akasada ikla the protect sakawai kala na we shimku community naram iram katong the protection we wang itum he infection control protection he targa kasana jang then strategy he watang doctor kanmin lahangai re he number one it on the headings had hand hygiene jiga apang kamatzik yang he we headingly kala social distancing respiratory hygiene tada kain kamkha ga hathi gasa laga chili personal protection equipment si ka tada shijin kala ga jiwi kala tada safe handling cleaning tada patient care equipments kala ka jaga hai mi baji wi kashan ka chon thong thang ki ga hi ka tada shiba safe handling ka sar kala ga ji kala jilang mate environment jiga apam ni pam le shim lungla kala jilang mate jiwe ayar area bin ji ka tada sam tham mai re kala ka jaba jiwe malo sang ka hai ka tha manjing ngajir sang ka hai ka tha barna da ka zai da higda hi ka tada handling sam mai re kala he waste management bingi kada da sar kala ju dang le haibe thada batam tam chukta sa jam yana khare sa da hand washing adang hangai re hand washing running water li sagi gi nyang soap any simple soap to wash off the dumi virus wash off sa khwai jam he sabon sang la at least 40 to 60 second he running water partin ni maning la kashaban dang running water li sagi nyang partin ni sa jiwa jili chung dhaw la jen running water thiawta man la ji sagi gi kali ga da na itum we hand sanitizer shijinda kali hi shinga alcohol paste na shijin gi jin jang hili itum at least 20 to 30 second hiwa mathala kaina rub sagi gi jin jang laga hili na kashap andang da public dawel public tada tonsi ta roma lai messaging gijin sabada single use dawel kita hi apami khwai wang sagi gijin jang ka khani sa da social distancing hangse ka thela thaise re minimum 3 feet or 4 feet 1 meter distance laga avoid crowded place meeting cinema hall tada shakatsa funeral higdai tada crowded place ka hi shaban tang hi avoid sami ser log ji hi comment we protocol la khare we na washang wada ka hai ni jam yana ka tumle respiratory hygiene adam ka hang thada always wear mask yang always wear mask kala cover your nose na mask sang tranli matala gaina akamoli ida saiga idumi comedy thada underwear ayali ka sang raja ida anadang hi jangai ka thada hi magana jin jana always cover the mask with the nose with the mask ka sang tranli jam
kali ga dan da makha salala mas masang da makha sala atham droplet akashi kham khali kya ha chokla ga ji na tumna ka thai sam ngai re chen hi ka shaba na hi spread masa ga vai mas masang turaga nana heyam hi practice ha khai hachi kham ga dam ji thran li jam laga kali ga nana tissue ga tha handkerchief ga tha sang ki ga sa ji ga nana mathala ga na rom ga chiwi dispose si matlai na ki gla rom ga chak chak hail ga matlai na apa ma khili her ga ta hi practice ga sa laga chillang mai da any respiratory secretion machorala natang napui amigila ka sa thran li athang hangaula nayong thai mi ga mo bangya amigli thangali subconsciously 1500 times casting jena thaga casting chona ga maga casting la masa baim ne itum jang jena casting hai sap lung jena hi ka da avoid sar sar shaman nang hi wa subconsciously masara to the hi nawi apang hi tharla ga ne ka hai hi wa jena apang khamjik frequent washing of hand is very important ta jang jena hi apang hand sanitizer la washing hand la hi ji practice sap lung gi jin jang laga every mature come so he India ka tongali bad habit India with kwa talab kasai hi India liver mar mai tu jang jana hi ka sai thranli ma so pha pha ji hi ka hi kashaban dang hi avoid samilo kala nana kwa ka thama muning la thada no khang jawin na kui ka si mature come so ka dai la ka teu ga kha kashaban dang hi masamilo ji hi hang khang ngai jang kemudian lari PPE use PPE gitu hiba personal protective equipments gitu jang itu PPE gitu na itu mereka tongga aku yang habul ga apaida sumda kasanghi mang mening sometimes PPE require itu na different asama chui matang liva kajikithami na PPE sangre kajikithami na key care ga khuli khi sangre gitu baje isi panel discussion ni matalagan machungrom se jang kat agla jilga aru hi ai shili pipi lama mim nei hi lama mim na ka to ngali pipi tar ka ma samne jang sometimes only na google and mask ka sangmang hi la pipi ka tha khane kada da ithumna unprotected exposure hi minimize saragla ga ji adang aruli na habit mention sai re before and after tada hi ba hi na mainly volunteers and health worker ping wi wang ko jang before and after patient contact tada patient quarantine center le haida khalai ping atumli tada atumwi suspect and bondo clipping li kada saragla he atumni minimize kasajli adna thumna hand hygiene ka hi mathala na khigla sa bungra scenario jam laga kaliga da na ashi ga la mninga na we body fluid secretion ngajir na kui thada khamlo ka tha hi ga hi skin contact ma sa ga jili hi ga li fluffy sam bungra kala hand hygiene hi practice sa bungra kala kaliga da molausan ni splash sa gai asigitha splash sa gai higitha hiwi nana anticipate sa ga nana higitha hi shomra we da khayeng jili higitha quarantine center ga li maning ga thuna hospital li kheng than li na higitha hi ba athang face mask jilna mer kaun higitha hi ba compulsory na samplung gi jin jang ta hi ta da ngate da le da klen jena use of principal use of PPE yang ile bibi kasang tran he toning tofing da ngai idam na kasang kata da sangre kata da kushogur gaji ba hi ba kasang khat ba video where maning ga itum demonstration aina sagi gi jine jang hi ba hi na mainly driver volunteers kala health worker tada sangi gi atam jili atom lila e issue wi sa ka bang ring na la kashabain dang da driver especially ambulance kata hi liba tofing toning heda hi ba taming sagai jiba jiba kasang baje gaba asama expose sa ser ga hayu thili nana thada masang du ga nana chaga protect sal ga chat ka saji sazu ba lwe ga nali changsel le rang rai jai ma ka sang ngai cha ong da yang jani hiwi hi matala gaina training at least demonstration and so da ina similar request sangai jiba at least ambulance driver naga volunteer tada suspect case ara ukrulila kigla isolation ward hi shogi gi side hi gada wi lam thalaga na train ga sala phara da khwi
Jena hibahi ari hili hangai tak hi mainly thada hospital li PPE shigijin matang li nejang nana PPE sangura ga jitrani no we hand hygiene kala kasangji according to guidelines online kasang kala jiliang mai da targa ka samang li kasang jang targa ma kasal li thada unnecessarily PPE man sagai once use yang ili waste masa ka bai kala khui ga shop adam jitrani kala Kushogai na dispose ka trans ka tada sarak lag jiwi igida wi hi matang matang asama in biomedical waste li la ka je ko changra sare jam ara kali gada patient mi ba hi nana suspect sa ka kala ai confirm sa ka na ki sam mai rak la ka jam ili awi contact asali manai la gan khangso apa aina sagaz jililang meda anda athang droplet precaution jiga tata khaing kham khalila tu kham tulila jililang meda hachi ga salila higta hi mathala gan hi protection khui phungra higta patient na higta hi na jinghana le hai ga symptomatic kya ga sa ga hai le hai ga symptomatic jega covid with symptoms jiga itumi kharoga gaza khaing kham kha ka khru jang asa khan ka dong ga khungje higdai wi singdam si the ga number 1 ta da health worker pingli inform sa phungre kala chili lang meda ali isolation aina single room preferable jang ka shabai nang da ali single room li high way salo jang laga room ji ka shabai nang da air flow hi kha mathang sa phungre yang ventilation air flow free flow yang laga kali gada patient bajina test wasara ki gasara jithalla jiwi distance maintain gasa kala jililang maida ali phunggung phungawa kasaban dangda ma phungwa wa gasa ni jang ari hanglak se jiga ari ba itu muhili kaza thi ka tharsai da ka tong an ngachi da kle nyang ka abam ka jiga thawa ba symptomatic ka thaliba araba ki ga masala pam rok to le adang hangaula 80% ba akla da ka pha na ka zaidal mathai la ka cha ka sa tha da jang hiwa laga anning khana in phau gi ji igi thai lei jang je na are ngachi hai de du ka thar sai de hili ungjum thar sai da chiwi khangji ji ka chung le da ka teu ka ji da hai ji ka ta ka tonga adon nang itu moi ji are auto ai na mai de na nang ya jong bung khani li phungam gi higi dai social stigma higda hi wena rak shop sere jang jena higdai main wa atomli hida the suspect kala confirm sa gai bingli mathala gai na count nana masora jigan nana count sang google's mass facial sanga ka kai ma leine ji jang na cha ka chi gai ma leine os ma phung mura gi ji higda hi masang sangai mi jang jena higdai ka tong protective care sanga kala distance maintain sa gi ki ka ma thalak mra gi ji da na thum na ka je ga hamrang sangai da jang kala ana pam khwai ana shikichin thongthang khiga hibing hi mathala gaina sakam tha sama sakam tha matang le na ka tyo ko hangra sa ya hapo sodium hypochlorite shichin na ka hi sakam tha ga da matang ga laka higa tha suspect kala confirm sa gai patient hi ka sa ba ning da itumi visitors ka dai kala teo minimum tada pasabai nda marang sak tha thalo tada isolation jang kali ga health worker ka thana rasalla minimum manpower with full protective care salaga sagi gi jina jang home care for patient with suspected covid in a mild case tadiam hi ka jangat ariba atam wa rasare manipuril na jang itung lelila masang mer chiba every COVID positive hospital le hai phungra gi mlen ko jang every COVID positive patient he hospital le hai phungra gi mlen ne ka tong hai usi ji thang ma dang ga hai phai la malai samre jena he liver asymptomatic aina mild bahiba ka jang gadwa personal care kala nawi sagi thada adang home care le mthala gaina salaga phagui bai hi ka chung na hina phada kleine
ari specific sala gai malai na ari itum we ICMR we guidelines WHO guidelines itum na hydroxychloroquine kata azithromycin kata hil 100% phai ge malai na jam and ka hili 80% phada gle hiwa khi khama shai la khi ga tada ari ma jamlag la pha ga bai nawi khai ma kha ka khai wa ari ji ka tiu shai ma ra nana khru ka khru epistemology ka shai ma ra ta ji thal ga pha ga hai na chumai kar jena jang jena araba hi apam khangate wa asymptomatic cases aina mild symptom hi wa shimli thada treat sa jena shimli ter kasa mang kala itum immunity booster we thada vitamin C rich food vitamin D rich food laga chilang re zinc hi rich food ping hi shai laga shimli normally thada pha laga pam da khlene jang jena athum shimli kali ga hida da positive saka hai mi bing we kali ga itum we atam li la hida da higa thai rasho hai ka hospital li asymptom di bing we shimli da hai lo ga jil ari ba asymptom di bing we district hospital li hai lo da hangai re jang government we guidelines ati shuda jenims li misak li lang dam hai ram ra rims li misak li lang dam hai ram ra ara yunago ka thasora le ta jili hai sal samdi sabangali langda mahairam ra daga itum we manipur population 27 lakhs li ara lag ka jaw je yaw daga mile symptom ning la hospital hai haus kali ba ur jam jene higda we mashoila hi atamra sarako mile symptom and asymptomatic jene hili ka thada it me care curricular ga ji ka thai bai jam jene athum jili ba atang suspect asawi thada well ventilated single room kashabai ningda ngasi thada tlaina ventilate ka sa thada jang hili high phungra laga mi ka chaba ji kashabai ningda shimlungli la chatung chatfa ka khena ka hi masa phungra room jili kashabai ningda confine salaga pang sagra jili lamida sabai ka space room hi share ma ka sa shimkhuna paimle da itungwi hangse jige shi tangkhung laili mi ke khana single room ngawada jang ka chungwa na shim room share ka sawa haila gaila ka bed la share sa de jang chena ji da ma sa bai phlung ga at least na distance ga maintain sami lo ji hi hangai jang ari guidelines ati shuda kala ali shepa ka sat fran kashabai nang da mi katong ga agana agan jang mning la kashabai nang da mi kasaba jina re sa ga bai thada jang khangde li contact limit sakang sak na ka jang ga de yang ta da jang contact ali direct contact sa je limit sakang sak jang jena ali kashakza hili itum na ki miracle ga athang we immunity booster mainly itum na hang jika vitamin B vitamin C vitamin D zinc higda higchang kashakza hi leide jang itum kachumba na itum we fruits the apple grapes any citrus fruit hal higda hi very rich it's laga itum kashakza le jaiga khai sal changba ba me kala itum na to laga na shijna le green tea gata hi yang he is very good immunity booster jan hi kashaban nang da green tea gata hi to laga na thada khamang hi la itum wang immunity lam tha sang sakte ta hang da le jang jena shimli chikatha kashakza mi za laka ali contact chi kala awi sakam tha kashan ga chon katha ki gata hi la kashabai nang da rom ga chak chakai laga mathala ngai na pama khali hai laga asama ngasmi ki ji mini ga nang sa salala chiwi disinfection matang le kate ga asama ching la ka discuss sa freja ai la ngai le awi kashan ga jon ji khui laga 0.1% sodium hypochlorite le at least 30 minutes siwa ru laga chiuthili ngasnaw lok chiwi ila hiwi mass management mi madangli chada gate nga na ka sangai jine jang ituna masi ka sang tranli illa ariwa tamji the le ka illa yonda sat le bu ma jang akhawli phung de le ni ka hi single use mask ne jang nana ka sang tranli
please remove the marks carefully ji ta ja alung sangi ji ayar sangi ji na sangi ji sang lo hilima sing phala ina demonstrate sao jam hida da hi ga sang tran khu ga shon ran hili khu ga shon ma tum jam mathala ga ne hubli ku shok la ka hilima sa zulila daspini mathala ga na hai sangi ji practice sigda hi ka ga himaning ga itum na alungwa kali ga na ga zai ga na hi alungwa hi infectious ari virus pinji pam sa pa kanana ayar wi mi ling so da khang mi khang de ka za ping kharaji virus pinji hili ayar bali stuck rasara ta ji da hai ga na na je na khanini ni sa ga hi danger sai je na shaban nang de hi hu gan ma talang khu shol ka hi khai sang gi ji hi practice sang sang ngai jam kala single use mask surgical mask da hi ka shaban nang da akashila langda masang sakawai tada chi hangai kale hi khu ge shok trani hi khu shok khu jam trani nana hand wash kala hand sanitizer shi na ke hand rub ka sai athang in ka hang da hand rub li 20 second to 40 second mning kha arwe hand wash ga 40 to 60 second hi practice samin no ja ara itum we environment decontamination and waste disposal caption je musungdiam the biggest virus on earth is still human behavior itum we human nature hina hanglak se jiga issue we itum we human nature we na ajiwi virus ila shock babam dale shai ka ngai za mai mam da da ki ma ri ka janghat wa coronavirus hila mikamoli man ka kachat maning mane ka mikamona tada misutilize hanai da katong gai ara mikamoli ka ne jam jena arwi in the big hazard hi ida da itumui waste management ida da in the mass sang la ka glove hetha pa kalmasi heta bapa ji ajon na itu mui social media kumal bagi la chiri pam la ungzam bing le photo la kujung nam khui la ka facebook la whatsapp la kujung ga hida da khangyaw la sam phang jam chen hi ga tha hi da khui ga shop tran hi main sa da itum na hi dinganam ta da pollution hi ga tha ma shok wa environmental hazard ma shok wa in main sa da Tadai itum the mask sang ka tonga hi na mathaim ni I mathaim ni ki pa ka chagla jila mathaim ni jang sometimes asymptomatic chen anything na na kare trandi na virus sang sal pai assume sal ka khigla sagi jin jang chen chiwi attitude na la dispose sai ta ka sai laga chililang mai da itum na shimlungwi contact area tada adang hila part of home treatment case ka thane shimlungli minimal contact aina high touch surface khni khai jang high contact ba hina ituna thangchi da ari la tada adang la khamong wi torno ka tha toilet ka tha da ki ka hi area switch light sanitizer wa adang wi ji ka tha wi ja tada hi da ba hi mathala kan continuously da awareness la shi shon gaji sa shon gaji apam kala chililang mai da minimal hand contact le da kle floor ka ta ceiling da hi ka pak sa masa ga jen hi ga da yu hi sa kham tha hi kina sam thar kala jila ka ara hili freshly prepared sodium hypochlorite it's in the 0.5% to 1% it's in the surface disinfection freshly prepared yeah literally manat laka matla kaina percentage idumui kya khara do idum hypochlorite we jerkin ji chu the percentage iter manal ka bai manat laka hi nana thang ga jida thangali at least khanishi floor bathroom toilet sakam tha torno da sakam tha hi dalaga ne hi hina sodium hypochlorite na sagi jine kala chililang mere jum kashan gachon kazada klai ba kashan gachon kala awi petchila ki gala makhang ga hai soil sa ga hai ping hiliwa
at least 0.1% mangas rang laka nana chlorine li maninga hypochlorite li at least 30 minutes tingai laka washing machine la ngasala ngasana ke jinja and waste disposal hi kajingat we hiliwa itumni hospitally practice ai ga ayani laka jingat sagi jine ka hi masham mane jang number 1 li itumna segregation kasa waste segregation kasa darga sai jang itno segregation jiga ngatai da sui ga pai itma plastic la paper la kashak zala hanwi akor ki katong ga dustbin her sam sera yang kajangkat we hi importance ala ka hai point na khani ja segregation hili plastic ba jina hiwa nana her bhawa ga trane degradable masala the environment hazard kuchung shok pa mi jang chena nana decompose ga by paper la kitchen waste kashakcha tada vegetable waste kada hi thalang sala ga malang decompose ga jiba hi we can use even that one as a hard hada shichin by jam jena hida the waste disposal matamle especially hospital le jumna hida the khai jam color coding sada yellow red blue black tada hi ka khai ni hili itumna yellow li kisang regular jilaga tada ashi gazang human parts tada mrakli wa sinai kata ki cotton ka thali sinai ka ka laga hi ka to nga bandage course ka hi yellow li hai sangi jina jam yellow li hai sang laga nana quick shock chi thranila masing wa halila mathala ga na tungi mas hai laga quick shock laga sikita masalila tungi matla masai matla ga na atomi biomedical waste management collection ka sa tamde hili dispose ka sa kala itumi red ka thali jumna syringe ka tha wijat IV bottle ka tha wijat hi red dustbin hai sangi jam naga blue li the broken glass article hitai ka tonga discarded medicines ka tha si the black ba hili sharp object blade syringe needle bajiam sigda baji hai sang jine ena atungli mi hai da le dustbin jiwi atishu da plastic la ngawa se re jang jiu atung jili alung jili plastic hai sang lai laga dustbin bajili ma sang jing sagla disposable plastic baji matlang romai laga chuhogi jine taji hi waste disposal matang le kala hi ka jangat wa hi ka da idum we yes in a slide limazam thu ji aka quarantine center li adam dispose ka sa thranli nana any masla or any disposable item anything ka sa thranli nana mathala ga na chi dustbin hai sang la ka either incineration jiga main thot ka ta jimaning ga tip burial yam je kom juel ga apolum line tree la ga hi chu ku phum hi if every quarantine center li practice hang sang ngai yang hi aru jonna ma khaw to dai na ka shok la ku chung shok ba jen hi ga dai hi disposal hi matlain sa ga akara salala next ra sal hi clean nine sai ga hi man ka ji suita mai re ta khui jam in a conclusion li he infection control he we principle he ba main tha adam in a point hangda hai really hand hygiene respiratory care contact kala droplet precaution hili aru ba hi na tum da sha shon ai re ka shala sha shon fura khan na practice hat le ga ma sat le la gi ni hi ki gatum mati li khalang ma le mane jam jena PPE madang li adam asama discuss ase PPE ki ban sangre khla gi judicious use and appropriate use of PPE tada mathala ine shigijin kala kali shijin regular the shijin thela ine shigijin hi katego kigla sa se jibaji hi amanna sabha kala thang gi de hi supply ma miram ne jena sa khangi ba ji ka tada shijin regular gi jam naga home care precaution cleaning disinfection environmental surface hikitak tongi healthcare associated infection serjang and a cleaning staff must protected by use of standard precaution including the use of appropriate PPE chili quarantine center lila maringa covid ward lila isolation ward lila kapte sakham tha cleaning likachang bing staff in jina hikidai li PPE sammi lo jang si
hangai le laga khanao sada itum sada klai ka tong ga hi no wi wang protect sa ga wai kala itum community ka tong go wang protect sa ga wai hangai